circumcussion ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For my Obibia Aquaba Ede about so much DH so most of for money about a case Capan and so many more Eddie a Shenamuni Cemetery a jar and someone a coachy a cobra mine any Eddie ever be a year up not only a channel a year strength any Abasana and a day I ante a year at the death a former president Jerry John Rawlins was one and and said in the same way every so a year Janum Napakoya Arabosem Ama Ghana and a Biomo to a for Adia Ato woman and ma and that day papa a Janoche and a Yiriam and Ansu Jano a trim. Nayam papa would be Fishia at your Sumian San 73 and I would be free at 34 after CES home. Na some beto eja emma wo fi mu no ntie bebre na ye ntwe mu bebre na beto eja na dodo na ebisu se eye COVID-19 bi na yiyam papa de afri ehonum na ntwe mu biemu so eba ye sem ya papa yi be na nsa entam na tete ho emfa no ma wo mo de no kokopie mu ewo eye Kolebu teaching hospital na enu na tete wo twam na nanom ewo ensedo enede ya machi tete ama omen munu enyina no akoya arobose mama numu kampo no campaign ekoso nyina no ebi a suspend wo mo edie ama empanifo bi no so akasa ede afa ensem no ehum nanso ni nyam no ebi adwen eye montanta se a de bi o yan papa yi enche ye bia na wokosie eye wo mankasa ne mane na wadi eye wo ha ne achiri baako 101 wokosie no enche that was October busumi eba ne sen ena wonu de wenti ndi eya enchini akwa kodu sampempeto no na we free mo enti ebinum su se ya papa yi obi ena eyi no ede everyone ni na akoye ebinum odwen se ya abatuo yi sensem ana se obi a won pe na se na ni na mu na busam yentiri engina prekope yengina nkran ni mu entutu nkran ne nkase apa de ebinum kanti egina so kase sa ena etem menya ya nkasa yi nyamidi for prophet Bernard Esama that a Holy Ghost and fire prayer ministry and also one not so and fire in Chumun and some woman sending you and bra and member 2 a aja a different one. Did you show about Pesca? The devil called you. I mean, that my own deception. If you're Christmas as a format of man, you'll be out here. You'll be like say. Odifo, as so much to mind Ghana in you, young Candian. Yenim da yam papa Gigi will be first as a first as you say, so what should be obi a be weda man so na so na yenim na say a day and abamo wo everybody be fa no akọ na say de ewu no eba ya bampo fi won ne ntia beto edwade na betimi aka fa me da wonu so ba Pesca too much for and the tie ne say anyone you na me mission fi papa no sir ubeka no kore na afei nso ubedu nipa nyina na
mete ye no mewura koi mewura koi ankasa mehwe TV a me de koto TV station na se na we die afumi mu na bo me busa booking kan Job 21 verse 23 I say obi wa anwodi pintin na nso owu ebra ne ho to no nso na sum adwam obi wa anwodi pintin na nso owu ebra ne ho to no na ho nso adwam na yetie ne se samo be kai a afia hyase na me ka to se enipa be upa manye specification se asumesi ana so obenten ye Kristo yi tira mi se nipa be upa nti moma yemfa nyanushuro abrabo kronkron emfa ensie patwati ase na enye pese enne timamu ha akwa ese oman mu ne mpenya mso ade edi nyanushum so edi rough me patwati ase okay in Isaiah that's chapter 57 verse 1 to 2 Bible say wofa onipa papa obi ante ase me pese me kinkan obi amfa nkwa ko so bentin na ku asumasi anase babrane na bi bibia akwa akwo ne ya pompi do ma bi egu ni bi Bible say otinni ni yira na obiara amfa se na komam na wofa emmerima papa obiara ante ase se boni a ebeba nanim ena oyi otinni ni efiri okọ asomduem wo home won na yeso wa wonante tiye mu se ora ye papa His Excellency bitimi so anu masode onu ntia roma na medo meyire sa na uhwe sade ne nanam otutuum na diem sade oye ne nyo fa me mi susenka omamu mpanifo ni bi efa bishiri ne banya enke beboa o usa ompatro ompe enyumabone ompe efini kika biara ipatu atane na se enti sanyu manuma wenyina na ekire se Kristo no orudie ori sa papai wo na about spiritualities ni die I don't know much more about onono spiritualities but ade ba kwa me rest assured say yen kan kore before share say ni wo ni eba empofi mu say de kan dodo no ewu ni say enam say ewuwo mente me wansi bi a ekoso ewo amanyoko ni mu say odi kan chenku say nipa ku be koso ewuwo ebe koso say eno mo je hwiegu be doso enti dodo na dream say de mpanifo bi no matimi afifiri mu MPs ube wu na wanam kwanso ni aboni tuo ne wo kone bana one will say ebia na abatuo ni mu na tetu obi eyi no edi everyone na so obi petumi a ye papa se wo wadi tumi a ye den ache wadi eda obenya ewie enti wo da wo ba bidie no yi ni fi wa ebetima ye bibia na me ngi ni so na yi na fi ho obi a na eku enye obi a na ono ani wu e mo mo mpa nko so obi okay unse Bible so for ni papa obi antiase na obi na mpanse na kuma Job 21:23 ne ba 20 say obi anwodi pinti ansuo emna na so dwon na no ho nso eton pato adan na say eti meka say na Bible so say the unya di 70 years you are a blessing to your generations and your generations and more 70 to 80 years to 90 100 kwa de na ne Kristo atene mu kura a kire unya cross over that 70 years pa etiama panimfo mfa kwose obi asumasi na obenten anaka aka akubina enakwa bi mina na mabọ ne pa ne bom de aduagu na aduan dabi emene we na wose sata fita na ye tose ema safrade sense wa foni batini ni bi ekwa asomdwe mu okay mini bi dia kura no ni ministers bi ko wiesi ewa amamu owura no office to hwi na sum adenti na odi o man ni sika we na kire se owa adwempa ama o man but what you say mesi jeje town na nkadifo ne yes ankwase anwoma wo ya ye ho kura betwe anko betimi aye bibia na ma ye di na jeje town na nkadifo a enkwasiafo na social media ne webewu o tena webewu a adenti o ma hu ni wo na anka
Ada nchi oba huni won anta ho asem. No dodo na ebusa say enti ade ewu obi bewu ya me nyi nchire ana say enkom hye no efa eye abatonko ahu. Me de nim say evangelist bi okun ase. Na me tie interview say Kristo man message on fan ko my papa Jerry Rawlins. Okay. What you say? But okọ yar me nim ye kosi ye. Okọ ko deliver me say me nim ye kosi ye. Okọ ye. Okay. Me nim ye kosi ye say you wuo, say ye die, I don't know. Okay. But me dey me nim fa no ho. E na make. Say ori papa ewu a obi amfa nse na komam. This is the time I was jubilate. Na ye tu Kristo ho nyom. Ke obi a wetima kura maame wa kura na sumpiem na onu nso ye da so a e na kire se yes nyame na di yi oso obatan obo abrewa ne ba de besie no aka se abrewa no besie ne ba what ya de na se etu we animuti ya Kristo ate no etu me se ne mpanimfo ne bodyguards ne amanyofo wo no ho mo mfa nso obi a na momom two praises and wasn't from Yahweh. But bibi wo mu pa so bi nsatu ya mu a egurade ipa no ntone Nipa no ntone da na de prophet de wo kai dia said here bibi wo ba wo che dan hu ye so ntimi nsisupi unse ye tien se enne ba bi wiase ne ko ba me for media wonyanya 70 years nko ade ye ntutama ye na Lord Yesu Kristo je o ma brani kofo onu nso tira 80 pass we de tire se nyame ye di ni yi ba bibi tu atodi a enu ni omo sem ba bibi wo mu nso a Kristo obema na dadi mriti awen. Okay. Nyame di for yen hwe eye se de ye ne maame esi efimu a woja Bless. o kata ni no ebi no mu ne se maame no kwa wokọ no waba be frɛ eye ne ba no na me besi mu se sama wo tumi ana wo bi wo tumi e wo bi ote ase eso se wo obaba be fa no e de na kwa sama do ana oni tumi kan Psalm 27 ame be se me kan. Okay. But what you say and kan Job chapter 14 verse 1 ebepem 3. Job chapter 7 verse 7 copy 14. Okay, kan Psalm 39 verse number 4 and ba bepem 12 a some ba be 20%. Bible si owu a asa. Okay. But say ni some be ba ade say fiefuo afre yaano na nanu ya bosomfo afre dominions ni powers na bia ya yimboku ma me ne ho but say otena Abraham kumu a ebe ye den so ba ko ma me ne sama ba be fa ne ba na ba ensampom enye adwuma sa e na Kristo fo mfa nse etirimu say so obi wu a Bible say ni sunsun sa ma ne tie bio. Okay. Oba ko hye ne tira bio oni ho ba bia na wo office oni ho sensia ba bia wo no o twan sebo Hades ensamampo ba bia abonefo tena ani ba bia Abraham fo mo te atenefo wo but what you say entu anko bonkuma be ko nifa e ho na hu hia mo ba bo nsuni wo e mo mo bo ho Bible say for the papa go bia nwene on fashion akuma. This is the time we say the ministers ne wo mo papa na ko bo se fita na so obi na she fita ya asemo yo ka so na wo ku da bi eni Bible mu so bi wu a ye nse tuntum anas ye nse kokko tuntum na ye so yi asene wo se tuntum a ejina homa tumi bi. Okay. Tumi bi na Joshua eye tuntum. Okay. Aye na ye ka enyoma mienu na abo at the same time say nyamemra e na bi nsuso mra to atiase. Okay. Ba o Kristo ni wu a ye sufita esan se o yo Kristo wadi nkunim na Awurade afana ko ne krachi but what you na say this is the time I was the bushia and so obi ye close to the relative and say bushia no otete omo no mo sufita no mo ma ni tie mo so da akoso. This is the time also worshiping me. Ya ma mi kunadu wa ya ye o. Say your papa enti wasumduem, say your okro papa no, o ba say your nam efe keke.
Mpanyinfo no bebree na nhia. Na ebinom kasa se de ye papa wenya ne baby ko se de na wo ye plempe wo discipline enkofo wo nyoma wo ye nya ne seso ye hwe wo man ma ye ni ye papa ne seso wo ho ma na ye ntimi nya ye ni replacement ana Oh ne seso ho. Okay. O se MPP amanyuko no ba mi modi. Okay. O ye straight class papa no. Ne seso pa wo ho. A o bi nasi fo mama pare no kredie aye adwuma. Unsa oman biara ye ti sum ye ti woni mu no. Awurade yi omampani bi ade maye. Enam anwoma ye ti mu nti. Ba to ajase. Eda di fo ni nyai sa kwase ankom se ne sa fallacy teachings no mo kire no. Uni Bible manya by force. Eda ne asumasi bi wo benti bewu we bewu. Now the own Abrabo phone abrabo kanka utimu de owu. Otena ne yiri hu. Minimum kwa otena ne yiri be 30 years. Yente ne ho asamboni bia no pre. Na wurade unya mi nipa momu. We di woni ba akotuma no tenten te sadro bai. Ye ko nyina ho da mi hu ye o, mi hu ye. Enchom de ba. Mi hu ye, mi hu ye o. We de mi hu yi. Na ye den. Prophet, ye share said ye na yem papa wone eye ne yire ne ma esi etie. Ti ya weja eye wo mo ho yi ni se ye den ya ohaw beye nisuo beye arewo ya ma abusia. By say dan nipa na ekono ne honhom ebetimi aba betina wo mo nchen. Ana se ebetimi nsunsanso no wo mo so to the extent bi ebetimi aba betwen ameno nso so kra akobia. Ne honhom de ntimi betwe ma amene kra nko. Okay. Ti o ma menkin kana tie for nti ase. Job chapter 7 verse 7 ba ti asamo se enkwa fun Job. O se kai se menkwa ye mframa. Mani nsa ehunu papa. Die ohunu mani no rehunu me bio. Wani tua me. Enhuna me ho. Se de mununkum sa na koro no. Sara na de osane kɔ asama no remfo ma ne fie bio. Ti o na orensa na ma ne fie bio. Na ne tena bia erehunu ne bio. Enti nsumi ne mu ama no. Mekasa me hunhum ahohiahiam. Na ama aramfo asi me hu yi. So ti ase the son kwa saman on money bio so baba na ebaifo ana principalities ana dominions what you say ana powers be na fan enom de na baba oba bio wonam na kwa asase ase doti ekodoti honhom ne kwa gya ne nkyɛn sɛ bunsam je no kwa straight sɛ hem no kwa straight o pilot ta na orifo ensamo a ebeba no Brona enchire mu wo mo entiase no enhida NCP bi hu se eya ne boni bia wodi ye mre bi etwemu se de na ya wo rule military rule so ya sere ni se de na oba ya obebebu eya wo man from 90s mu be 2000 mu honom no se de obebu wo man no ene wo nkro ne ba se de o hye nkofo ye ya no eno ho asotwen ena se wanya no se na wo mu ne se enye da obeto eye abo atwa esuo from enye sada na mpafu besi enti no ne bonya wodi ye ebre bi no eno na enya nsundanso ne yehwe ye papa yi a ebetimi abasa ne kwan so omani nya nkwasi asem obaska meka omu nya nkwasi asem se oti boni na pani ne tenewa anya nfunso de wo mu waye mimi nkwa mu na 31st humans eyi ewo aka okoko su kobo si ye na ewo mebie ba okay ana hu se ene no kure oman Ghana ye mpa no kure o ka no kure tan a utwa tro dia edo metu yu adi wachi ye papa nso be pere ye odi no kure na ye adwuma okay enti ade ntiro bi bebia ba se ana nso mesi ana obenden ye enti obi fonso obi nyoma wa ye oman wan ka so nya boni da wan obeka se boni ni ho mi am ye nya mi di for kra sometime mefum a entam no ma pacho ni manu mi wo mfunsuo na kire se nyankopon ba wo nyai wo ni onu so fo obiri nso di onu so fo obiri odi ma agamanfo tu banko Dubai eni Germany ni e Austria no enu so ka ne sei wo tene ye ho esanse wo tunu nansi fo mo kan kurenti adai MPP for be sorry we be sorry si be adie enka nyina yom oman bako
But what I say, ye play nipa baako. It is a better bibia. Young cat and the pa or ye. Or two the Nancy form. Now, the time, then time will really. I didn't want to my way. Who bet me? Yet to be a year for me. Or baby before complain, sure, this one wants an album. Are you a prophet for shows? No, I knew my dad. Yeah, Papa for one sorry. On sorry, man, you might be near to. I was a boy, a Becky kind comment, maybe a day, mamma, a young glowy, about, and then some of the to a jar. This has really hit Ghana hard as was GH or maybe sooner, and I was so glowy as I can we ever have a representative like former President J.J. Rawlings? Closely a Bimose, rest in peace, legend. Glowy as I can Ghana have somebody truthful like him again in Ghana here? Ras Malik Ediawo de Ebai or sad news. Who are watching who to be to comment I want at the Abani a betting kind at the amount or a fell so Odifo said the young papa Nanki say or your founder at the man here don't come a woman should be the year and this Yamuku. Now say a year how we say about to a year woman. Na you say a brave woman so a battle after. Na ya shena campaign ekoso no kwa ye mampani former president John Dramani Mahama tie kwambo. Ne campaign a wo ye wa held day or like what you chat so I just who say a braba ni braba was so one money a ye ni penny. Na we no e betini enya ntuso so wo a ye amanyoko no eso ana say ye ni papa man na ne boni mu bia. Unse Ubia or your Fapimbia, or the foundation of any Biano, say Ota, we had the party. So what I say, Ota, party in which my pie to tap, in which my pie you. As you may see, I'm not being too more part and hold that. But penny or now you may see on or what they are, shake beba. That's what I say. But when I have a boy to you, meaning you swore in courage. Metia simboni da mewu otia simbora di onu na nkasa na mamwoku omo ye no ebi mu sopa na ebi mu dinatam ebi nu kwampo mfasa ni die sepeni no mfama no adenti na ena oda fom ba be kare mo anim a kire se mo do na ama aba be bra so be su ayi esu boni bi egu no so ya ma me konadu ontu na nsifo ontu ni nan the only one so bad that he has on protocol. You na se no so onya hye ye. Na me o papa ti ase mo ne twu amado aso. Mo ne ti say time. Na bre ayi yanka bia nsem. Na owo de for ba fa papa no kwa. E bia na obe. E bia pa na obe. Pa to ti na se. Etima every time I make call manim. Papa ne ti aso nim so ne ne find that. One say na de ne one ne fine. Na what top of na fiance akwa tie agusua for day. For a day. Na odi for ye share ye ndisi amanyoko na normal bebre ekoso ye share ye free ye papa university at amos abreso ye ne vice president ye Mahama ye mampeni dada onu so ne vice president eni sata eni se de ewo no ekoso no ewo asechire bibi ekoso amanyoko no enu ntina one penny for one medical for every man na say den ya media dey ni mo Bible ni say owuo di wanfa amaye but what you say Bible say apala Isaiah 65 verse 20 apala be di ntinsia oha 100 years ansan wo na emu motafo ano ye hu obi a owie ni nadi and say ponent ban proso ni eda Kristo asama no na da me there is question mark woman called you for all day ho no omusa Yehovah mfama omo emom nko rituals and principalities bi anchen but what you say e bia Kristo ase ye mamwe adenti na owuo we ko next person one beba emom nko bosom so Bible say na siwade ye Ezekiel 40 verse 1 ba etidia so mo si abosom somfo ebuso nyakopon ase kwa etu san Yehovah we si na kobo soso ekobusai papa wu achi asam a oni Kristo ika wan kokura nkeye
Woni uya pu manya ne masopo nyinara. Obato ne wase nyina. Wo mu di Yehowa o. Say ya ebi mu ye kwa abusa na enye ne kwan so no. Me pese na kan. O kan bi ba bi odi pattern. Adanti na Yehowa wo ho. Na obi ewu na kwa akohwehwem. Da bi su ni panu ya baifo. Sana Bible ne kire yi. Bi se wani ase. Ana honhom boni ti wu. Obi wu a Kristo ona bo nipa. Ne hom ye woni mu eye Kristo home. Enti adanti na nipa na toro. Unko bu se bifo bi a odin. Na bu sa Yehowa ase e wo no. We wa to go mo be fa kire ji a. Enu de obi. Ya koma lambo ko imam lo ko he. Ya koma la so. Coronavirus bu se obi na eku no. Enye coronavirus. Mo mo pa ko se coronavirus. Papa na wudi wu a on pa asumduem. Ade anwe nsam ke ka basa. Enu nyoma basa. E tredey. Na apostle yen share says see ya enyoma say ababa beto eye wo maye mampanyin his excellence na nada kokufado wo no so wa baba bekasa a wo ni say dwumadie bia ne anamuntu bia ekoto bia no yen twitwa eye eso na yen fa na observe eye yen papa Dokore deje eye ni wu a we free eye emu eno na me pese mi hu say eye no kwanso na eno anu me de yun se me bebi se me ti ase mponi. Ati ase me ti ase ne me ti sei. okay Na ma sanu ko men kira ti ma sanu ko ko mu yimu no. Afia nsa na be kika woni ma tire nyame so mpa. Me ba to ati na se. Enti mu na me ti ase na nka me ye find dia. Oni me ye find dia me obetinya ye de oyem. But what call in kira ti dia okoye apede. hey Yesika. Only for then I walk again. O se mi awo kan ase de ye shedan ti ase. Ye shedan hu sie. Na che se ye mampanyin na one ye former ye president awanya nbedu ko na o mo shedan ti ni ye ana se den. Unse ukasa about the Kufuadana. Maybe there is a little bit hatred. Okay. Young Kanokwe. Okay. Oh, Papa. Okay. Na unse obi no ye fine. Obi fumku obi mfumu ya. No correct. Enu ti na me kan de me kan ya no. Obi fumku obi mfumu ya. But I was here did ye eto. Okay. Me de mini se oti ase no no ye fine. Enti wo no obetima ko akosia ayi abusuan no. Me did say Kufuado ne ma papa na ye e fine. One ne manya e fine. Obetima ko akomo ya akọ acheche wo mo wure. Patro atase. Ba se de enti odo. Okay. Sirie. Okay. Enipa ti na kuma mu do. Sirie wo ho enti odo. Sika atase. Se me no ye fine obi bi ho. Me yi mani mu a okwa de me kan waji. Na je say no. That say you were busa bi ana ye won hwehwemu bi eya. Children Yankopon ho ne konko ye hwehwemu. Straight. Okwa bo so so apede. Bible naka Deuteronomy 18 verse 9 ebepim 14. O say die obusa efu ho ade ana okọ entabirechirifo ensamanfrefo Kristo ni wika ana de obekọ baifo akobusa efu ho ade efu baifo ndai wasam kura de ye nka Tredan ponti na kunwam Awo hwe for you kwa eya esoya sema ye de eya life telecast ebremo no eya Mama Juliet Ventures Ebano and Chelsea Papa Oba kitchen esi what dem oho Mama Juliet was that enyoma no akadia no say blenders na wo pe rice cooker then I was say any pe Mama Juliet try find eya abekan la pass we to have a number screen no so no atwetwe eya enkomo delivery crop now wobeye ede amawo ebiemo ntoto loan master ewa hanuma ebano se utika efa controller ana se woye aban adwuma wetwa fuo amanato enkwemu unso wobetimi apre na enhye bia ewo ho no wone wo akasa na nkomodidie bia no wonso wetimi enya sika wope wetimi di ayawu project na mekan na sana na tete Ghana hanu mopem na loan matter wo dimi dwuma
amana no for mo fa enche yen mu ntimi enye frɛ na mo mpɛ no ebi ɛwɔ ahase ebi no enso ni truths enso so eboyechi edumeba no enchantment papa obema wo de baba wo dan so afei na wasi wo dan na wie wo si wo dan no wo penchantment wo de baba so any ni truths wo mo echa kwan because wo mo enchantment na so edema wa enso pa enya de tin na ba wo dem ewi abo enya de sa wo chance no na ho so ebesesa efi ne tibia mu de etimu na etimu na abusia fa ya to aso no comment ni bi aba me kenkan emfa emam na emfa yenkomo no enso a eye eso yenya glossy edi awode eba you say can Ghana have someone to fall like him again okay my kind of that expose GH edi awode eba saying I think Papa JJ wasn't killed. Or God called him. Okay, now just for said the work I know. We so no way against one him say, yeah, Papa, you who know. Victories and so Edia what they ever or say, may so rest in peace. Florence Benson Edia what they about say, hello Ghanaians, we all lost the great man and may his soul rest in peace. Amen. Shame NDC radio or maybe NDC for Nana agree either the ever your thing. May he rest in perfect peace. Na odifo yen sha de say e ba na yen papa oti ase na mpanifo no bi ye kai say Jacobs alote Jacobs mpo ba bonte be ka say omo mpani die e ma pani no ama say enwoma bi wo ho no ma wo mo eyi ni eyimo like that o mu yi si nchen a woman furnish share anyone or who say or no and a year fund and I say who sit down na a year for him no enya a year for him bedri aye de egu and I said Danny bedri and say I no crack sister na a course one na so mu yi papa yi mu na so papa nya ya obi e woni mu na say o man tie nsiesie wo mo ntana e bra wa firi mu party no me who said me fancy me enti party no we are also an say we are about better no den na ebetimi aye because when come ya chem say ebetimi dem papa mu aba apart from papa mu a ebebe mu no party betimi asa na na so bi ama yenya eye mpanifo aye obi betimi aka say we die wo free mu eba wo mayi wo betimi aba be so mani mu yie me say party be shik kakra okay party what you say party ni shik be shik ni say no correct one do baba be gina papa na gina mu okay na aka no kore mu ana say wakase we yetuntum wakase we fita ye ntwuma we mposi ye ntwuma we mmasi one do baba be gina mu obenta na asumasi ana ka ku de baba be gina ye ana hun say enne say we ye politics a me make say Kristo ni bi anye politics okay o Kristo ni papa bia onye politics because unya do go rap politics mu anokore ebe ball say the junu so agba akokoro nokore be ball abia ni e bi unim say bi but be ka culture kanzet but e bi but when you don't come for ba be gina say be nyame ba okay ebia mpa ne be edify as nyame ba atamus wu ye so to o man ga 3 days ama awokora bai but what you say atamus ye papa for currency radu for the currency owu ye ensu to ya o man ga 3 days odi usa bible so ti ni wu a ensu fita anas ye ngoma awurade ye pe usa bi a ye musa asafurade kira me ma quotation Ezekiel 40 verse 1 to ending ewo etia bentina papa na to ba mi de nim say foundation be shiki we be priest ono na be ye we be priest ono na be ye we e be shiki ba papa ah woman ya tell foundation no ebe shiki aye bi enkomo bibie no ebe ba na we ya nsa no then na wo de be ma eye amanyoku a na ye papa eda no asese wafumu no nsem na wo be kan de akere wo mu so mu tie mi a ye papa no ye mpanifo ye sira mu ma nkuredie ye papa ti ase no de nokure hwese di ohwi minister bi aso emro di o man misika opani ben pa be tinya ye wi hwese di o de ne ti afom
Sa wotu na udi nkwasa samwa otu na namo eba ebe chedo. Pani bayi. Wan ne ba bi na papa no agina mu. No ma nukuri ana pari ye aye adwuma. Ene Ghana ayele nyafu ye dini nyafu. Obiya ne nsa bom ene ye ti. Ye papa go na wo opani asume so benti a otie na wo ye keka ma furu ni akeka madam pan. Bible say de minim se owu achi atemu wo ho. Eye papa o, eye boni o, ni nyina ba ko busu aten. Unsu a asama do ho, ebe pai tita amaw. Abrabo bi a wo boye biara, sankofo ba bisia e won sampo. Ewie ye ba ni dey. Yemfa no kore, abrabo tirene ne kronkron ye, ente na man mu. Misiraw se ade nyina mu. Say ye tuntum a yenka se tuntum. Eye kokwa yenka se kokko, eye fita yenka se fita. Odifo anu ato. Odifo wanu nyanto ye na encourage somade ma abusuafo ade ato wo mu ne fatu do. Ah, me maame. Na do o telephone number so aka ho. Me maame me tonso adu sorry. Oba papa. Onche na mishia odo. Odifo mi preach odo ba to nchen e na mishia odo. Ma kama kuma to yem. Enkola nso amofie abusua me mama yakọ na ade ba ko na menim se otini ni ewu a mama mfa sama kuma ami ho. This is the time e wo se wusi mponya na wo todwom na mawurade mesre ma emu oya pa ba bia papa ne no free odo akọ akoduru yenim so akọ akodu akiri ti mesre se hoden e ma otamfo anyamo ense odinfo me number. So I'm in my kitchen from a Prophet Bernard Esiap of Holy Ghost Empire Prayer Ministry. 0249 631 876 0249 631 876 and I said 020 385 1633 020 385 1633. Radin Tin and Mucho Oman Cotentin. No, I show amen. Amen. Odifo nyame ensha wo bebre. Ebusiafo se afei na wo ba beka ye ho a ye de komodidie no asia enisa na nso so wo akwanya nso se wo nso wo ntemusa ye de wo pese nka wo mfa enka contribution bia no wo betimi e de ato edwa e to ma GH your comment section and san ye be for no comment bi aba menu miense bi menkan na ye mfa enti ye nua be ma andin e de ye nana agrosi mehes. So rest in perfect peace. A divine protection team. So the Bible saying he was indeed a hero. William Christ, sorry, and so Edward Day Bible say Rambo Cycle and IGP. I'm for Daniel J and so Edward may so rest in peace. I hope this is God's call. Said okay, and so Edward was watching from Westland, Germany. May the merciful Lord have mercy on him. Ebusiafo nyame enshamu bebe sedane damia ebre eje edwetie ensem adane dayede ebebesom ewo too much ye fidie kase yi so sa won subscribe to the channel na we na ye the first time I wo hwe ye dia ene wo hwe ade subscribe na mi adoma so se de be ya any life bi eba no ubenya notification no so wetinya join ne yen na ye ndi amfa enjaw me di dwuma de ho chia me mi de ekletika padosene ye besan hia makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. The major prophet Chacha. On say me catch was say, Bomaden too much GH. On say me can ye nyane, bonne pa ne kase ye pe wo wi ase asondin. Asondin ti na Adam, wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kat won. Na Bomaden ne be hwe too much GH. Be hwe ne subscribe. Bomaden o be hwe pe na wa ye subscribe. O subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe
a wopɛ nneɛma papa a wopɛ ahwɛ nyame hyira wo na wura the major prophet kum chacha on say me catch was say